Breaking news kuri wowe ukunda amakuru y'imikino, ndagira ngo nkumenyeshe ko tombora yari turaje nshinga yo kumenya uko amakipe ahagarariye u Rwanda azatombora, haba muri CAF Champions League ndetse no muri CAF Confederation Cups. Iracyakomeje ariko twamaze kumenya amakipe ahagarariye u Rwanda uko bizagenda. APR FC wapfa n'ubundi urwishe ya ntoza ruracyayirimo. APR FC ubu tuvugana yamaze gutombora Pyramid yo mu Misiri, tubibutse ko ari ubwa gatatu bagiye guhura bikurikiranyije. Ni mu gihe kandi yitegura inkera y'abahizi izaba ku itariki 17 z'uku kwezi, aho izahura na Power Dynamos FC. Birakomeye rwose, mbabwiza ukuri, APR FC ahantu irasezerera rwose. Abayisengera muyisengere, ni umufana wayo ndayikunda, ariko Pyramid murabizi inshuro zose twagiye duhura yaradukubise. Ariko mfite prediction, ngira ngo bwa mbere niba mwibuka neza, yadutsinze ibitego 6. Bwa kabiri biramanuka bigera kuri 4. Ubu rero bizaba 2. bizaba 2. Yadutsinze 6 ngira ngo ni kuri 1, ejo bundi dutsinda 4 kuri 2. Urumva ko twazamutseho, uho izadutsinda 2 twe dutsinde 3. Babyumva nkanjye abafana ba APR, nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu rwose. Mukande like aho ngaho rwose, murikiremo udutima tw'umukara n'umweru muri comment, uvuge ngo APR izabikora. Gusa ntabwo byoroshye. Pyramid tubibutse ko ariyo ifite igikombe cya CAF Champions League cy'ubushize, cy'umwaka ushize. Rero murumva ko ni ikipe itoroshye cyane, ariko abanyarwanda mwese mukunda APR muyifatire iry'iburyo, ishobora kuzitwara neza. Hanyuma muzibuke kuza kuyishyigikira mu nkera y'abahizi. Murabizi ko ifitemo imikino itandukanye. Ubwo rero ku cyumweru kuri 17 izaba muri Stade Amahoro, aho izaba irimo kwesurana na Power Dynamos FC. Ngayo nguko ibya APR n'urugendo rwayo rwa tombora. Ahangaha birakomeye cyane ubundi, ariko Pyramid tuzayikuramo. I believe, ndabyizeye rwose ko tuzayikuramo, kuko yadutsinze 6-1, dutsinda 4-2. Urumva ko yagiye ivaho 2, n'uzavaho 2, sigarane 2-3, kuko ngira ngo mwabonye ko APR yonyine yavuye kuri 1 ijya kuri 2. Ubu bigomba kuba 3 ko byagenda kose. Bakunzi ba APR rero, mukomeze kuyisengera, mukomeze kuyifatira iry'iburyo, ubundi izahace gitwari, izabashe gutahukana intsinzi. Ngayo ngo aha ni kuri Emshani Present, tugenda tubakugezaho ibiganiro bitandukanye ndetse n'amakuru atandukanye agezweho ari update. Mwebwe icyo musabwa ni gukora subscribe, share, mukandika no muri comment ibyo mwifuza ko twabagezaho. Njye ndi Emini A, dukomeze tubane.